Предлагаем вам послушать и посмотреть небольшой рассказ на финском языке в 3 вариантах. В конце видео вы также познакомитесь со словами и их переводом, использованными в тексте. Для лучшего понимания и запоминания рекомендуем просмотреть видео полностью, от начала до конца. Junamatka Helsinkiin. Поездка в Хельсинки на поезде. Minä matkustan usein junalla, koska se on nopea ja mukava. Eilen menin asemalle ostamaan lipun. Sanoin lipun myyjälle: "Yksi lippu Helsinkiin, kiitos." Hän kysyi: "Menopaluu vai vain menolippu?" Minä ajattelin hetken ja vastasin: "Menopaluu, kiitos." Lipunmyyjä hymyili ja antoi minulle lipun. Maksoin kortilla. Junassa istuin ikkunan vieressä. Vieressäni istui vanha mies. Hän kysyi: "Onko tämä paikka vapaa?" Sanoin: "Kyllä, istukaa vain." Matka oli rauhallinen ja mukava. Luin kirjaa ja join kahvia. Второй вариант с финскими субтитрами. Minä matkustan usein junalla, koska se on nopea ja mukava. Eilen menin asemalle ostamaan lipun. Sanoin lipun myyjälle: "Yksi lippu Helsinkiin, kiitos." Hän kysyi: "Menopaluu vai vain menolippu?" Minä ajattelin hetken ja vastasin: "Menopaluu, kiitos." Lipunmyyjä hymyili ja antoi minulle lipun. Maksoin kortilla. Junassa istuin ikkunan vieressä. Vieressäni istui vanha mies. Hän kysyi: "Onko tämä paikka vapaa?" Sanoin: "Kyllä, istukaa vain." Matka oli rauhallinen ja mukava. Luin kirjaa ja join kahvia. Третий вариант с переводом. Minä matkustan usein junalla, koska se on nopea ja mukava. Я часто путешествую на поезде, потому что это быстро и приятно. Minä matkustan usein junalla, koska se on nopea ja mukava. Eilen menin asemalle ostamaan lipun. Вчера я пошел на вокзал купить билет. Eilen menin asemalle ostamaan lipun. Sanoin lipun myyjälle: "Yksi lippu Helsinkiin, kiitos." Я сказал кассиру: «Один билет в Хельсинки, пожалуйста». Sanoin lipun myyjälle: "Yksi lippu Helsinkiin, kiitos." Hän kysyi: "Menopaluu vai vain menolippu?" Он спросил: «Туда-обратно или только в одну сторону?» Hän kysyi: "Menopaluu vai vain menolippu?" Minä ajattelin hetken ja vastasin: "Menopaluu, kiitos." Я подумал немного и ответил:
Туда-обратно, пожалуйста. Minä ajattelin hetken ja vastasin. Menopaluu, kiitos. Lipunmyyjä hymyili ja antoi minulle lipun. Кассир улыбнулся и дал мне билет. Lipunmyyjä hymyili ja antoi minulle lipun. Maksoin kortilla. Я заплатил картой. Maksoin kortilla. Junassa istuin ikkunan vieressä. В поезде я сидел у окна. Junassa istuin ikkunan vieressä. Vieressäni istui vanha mies. Рядом со мной сидел старый мужчина. Vieressäni istui vanha mies. Hän kysyi, onko tämä paikka vapaa? Он спросил, это место свободно? Hän kysyi, onko tämä paikka vapaa? Sanoin, kyllä, istukaa vain. Я сказал, да, садитесь. Sanoin, kyllä, istukaa vain. Matka oli rauhallinen ja mukava. Поездка была спокойная и приятная. Matka oli rauhallinen ja mukava. Luin kirjaa ja join kahvia. Я читал книгу и пил кофе. Luin kirjaa ja join kahvia. Sanasto. Словарь. Matkustaa. Путешествовать. Usein. Часто. Juna. Поезд. Nopea. Быстрый. Мукава. Удобный, приятный. Eilen. Вчера. Asema. Вокзал, станция. Ostaa. Покупать. Lippu. Билет. Lipun myyjä. Кассир. Продавец билетов. Menopaluu. Билет туда и обратно. Menolippu. Билет в одну сторону. Hymyillä. Улыбаться. Antaa. Давать. Макса. Платить. Корtti. Карта банковская. Istua. Сидеть. Икно. Окно. Vieressä. Рядом. Vanha mies. Старый мужчина. Vapaa. Свободный. Istukaa vain. Садитесь. Rauhallinen. Спокойный. Kirja. Книга. Kahvi. Кофе.